إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، في الخطبة الماضية تكلمنا وقلنا أن صلاح هذه الأمة، أن صلاح آخر هذه الأمة هو بما صلح به أولها. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في حديث على أن الله سبحانه وتعالى يرضى لنا ثلاثا ويكره لنا ثلاثا: يرضى لنا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وأن نعتصم بحبل الله جميعا، وأن نناصح من والله الله أمرنا. ويكره لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا أيضا على الاجتماع وعدم التفرقة، وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي حديث آخر قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا استكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة. واليوم بحول الله تعالى نريد أن نواصل في هذه السلسلة، يعني نريد أن نأتي بما بقي من تلك الخطبة. كان عندنا 3 نقط باق، فنريد أن نأتي بها اليوم إن شاء الله تعالى، يعني أن هذه الخطبة هي توأم للخطبة الأولى في الجمعة الماضية. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawo en yettude Allah subhanahu wa ta'ala, juulen e nelaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hiɗen seeɗo wondema ala reweteeɗo e goonga, tawa rewgol mo nafay si wona Allahu subhanahu wa ta'ala. hiɗen seeɗo wondema nelaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah neliɓe ɓe yettini nelal ngal no haaniri, noon hay hunde man kaali, jokki laawol maɓɓe e sunna maɓɓe, onmo Allah muyani peewal e malore, lundike ngol laawol, onmo Allah muyani majjere e halkare. Yo Allah subhanahu wa ta'ala dando en. haray si ɗum feƴƴi no faamirɗon noon e juma feƴƴuɗo, en ƴettino fi yewtugol fii ko yowodiri e fii pottal e fii moɓodiral julɓe ɓen, wiide wondema ɗe mofte ɗo moƴƴere maɓɓe nden ko woni ko e moƴƴere ko feƴƴunoɓen wanno haa wi'a heɓe moƴƴi kon, yani ko moƴƴinno feƴƴuɓe ɓen kon ko ɗum moƴƴinta enen ɗo kadi. ɗum non woni jokkugol sunna nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam e Qur'an, jogo jikku moƴƴo. wiɗen wonde nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki Allah himo yiɗani en piiji 3, ko ɗum wonno base khutba men on. himo añani en piiji 3. himo yiɗani en yen rewmo wata en shirka mo hay hunde, yen jogito ɓoggi diina Allah ɗin, yen moɓodir wata en sertu, e yen laaɓotir e yeesoɓe men ɓe. wiɗen wonde Allah subhanahu wa ta'ala himo añani en piiji 3, mana o yiɗa en jokkuɗin ɗon, woni honɗum nani e ɗuɗugol landale e bonnugol jawdi. wiɗen nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ka yamirgol fiyen moɓo ɓe maaki wonde julɗo on hakkunde makko e siɗɗo makko julɗo hina waywano maadi. no andirɗen noon maadi, mana o bati man ɗo no jonninoɗen misal, si nokku ngotu waɗi ella, o fo o waɗa e ella, wiɗen julɓe ɓen ko noon heɓe haani tamodirde, ɓe wona hunde wotere. wiɗen e hadis goo kadi nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki wondema
sifa julɓe ɓen ka huwondiral maɓɓe e ka weldigal maɓɓe e ka wallindiral maɓɓe e ka yurmodiral maɓɓe hino wano ɓandu. Ɓandu si nokku ngotu muusi, ɓandu ndu fof hiray nokku ngotu, ndu jaɓata ɗanade. Wiyatake o partiɗa ɗanike, o partiɗa on ɗon ɗanake. Jayid. Haray inchallahu taala o khutba ɗo ko timmintingol on khutba mo fuɗɗinoɗen nden nyande. Hiɗon ande wiuno wondema hino lutti toɓɓe dan ɗe yewtaka e muɗum, kono tawi wagu to on ɓitti en no famirɗon noon khutba no nande e bayana, kono khutba hino mari wagutu mum on koko eɓɓa. Haray feƴƴintingol ngol lorraji boy hino ara ton. Haray no jeeya e naforeji ko karmokoɓe yewti fi khutba, ɓe inni haray no jeeya e muɗum yo karmokojo on raɓɓin ɗin khutba on o waɗa berko yimɓe ɓen famata ɓe mandito. Jeyid. Haray nde wonno e yewti ɗin ɗon piiji fo nde nyande toɓɓe luttunoɗen ko honɗum. Haray hande noon hiɗen faala e nder o ɗi minitaji luttiɗi ɗo darugol haray ko honɗum wonata sababuji o seedugol yimɓe ɓen, ko honɗum wonata sababuji lancagol moɓodira ɗen. Haray ko ɗum ɗon wonɗen e adorde. Si ɗum ɗon gasi e yewtay si moɓodira ɗen tummodira yimɓe ɓe lancama, ko honɗum wonata battane muɗum, ko honɗum wonata impact. Si ɗum ɗon gasi yewtayen kalannode khutba on inchallahu taala. Joni noon dariɓe ɓen kadi fiyo hakkude yimɓe ɓe moƴƴu, foti ko konngol, foti ko kuugal, ko honɗum e baraji ɓen ɗon kadi ɓe mari. Donc haray ko e ɗum ɗo khutba men o woni e yilade inchallahu taala. Hiɗen toro jomirawo subhanahu wa taala yo hawrindin en e ko yiɗi o yarli. Haray wa billahi tawfiq. Wa qulna asbabul furqati wat tanazu minha عدم طاعة الله ورسوله وعدم طاعة أولي الأمر ونقص الإيمان. فالنقطة الثانية قلنا هو الابتداء، وهو ما خالف الكتاب والسنة والإجماع من الاعتقادات والعبادات، وكل من دان بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة وإن كان متأولا فيه. هرا ويدن غون e ko woni e wadde kon sabu moɓodire yimɓe ɓen lanco, ko woni wonde kon sabu yimɓe ɓen ronka famodirde few. Goo on ko honɗum ko wasugol ɗoftagol Allah. Jama on ala jaɓde ɗoftagol Allah no haniri no fi honno, puisque ko Allah subhanahu wa taala wi wa ta'awanu, wallidire alal birri wat taqwa, wallidire e hoore ɗoftare Allah, wallidiron e hoore newende, wallodiron kadi e hoore kulol Allah. Kanko Allah yamiri en ɗum. Si tawi hiɗen ɗofti Allah, hiɗen andi ko kanko Allah yamirɗo yen juulo on yamiri oɗo aya, ko kanko yamirɗo yen hoore o yamiri oɗo aya. Haray ko honno tawirta en saloto ɗum non? Haray mara dalil. Hiɗen duwa jabde ko jomirawo subhanahu wa taala wi en kon. E honɗum kadi e sabu wasugol ɗoftagol nulaɗo sallallahu alaihi wasallam, si hiɗen ɗofti nelaɗo, hiɗen yiɗi nelaɗo, hiɗen hooli nulaɗo sallallahu alaihi wasallam, wallahi ko nelaɗo maaki kon en jaɓay ɗum. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e yewti wonde ɓe maaki wondema e o hadis piiji tati ɗi tawata Allah hino suɓani en, wonde no jeeya e muɗum honɗum wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a, jogite ɓoggi dina Allah ɗin fof, wala tafarraqu, wata on sertu. En haali ɗum e joma feƴƴuɗo, wata on sertu. Min mi yaali haray ko honɗum sertugol ngol nafata. Sertugol julɓe ɓen hay hunde nafata, wallahi ko lorra tum. Finon yo moɓodire, ma woɓɓe muñño piiji goo, woɓɓe kadi jaɓa muññagol piiji goo, si jama wawonde nokkol goto. Simo kala wi kañum woni lasil, mo kala kañum wi kañum woni pire, wallahi fot feppatake. Donc no jeeya mum honɗum naqsul iman, uytagol limanu yimɓe ɓen. Si tawi iman ma billahi no tabiti, hiɗa hooli Allah, hiɗa hooli nulaɗo sallallahu alaihi wasallam, no wirɗen ɗo ni, wallahi ko yewta wo si wi'ama tun qala Allahu ta'ala, jomirawo daali, ma qala rasulullah, nelaɗo Allah maki, harayɗa andi ɗum na qala Ahmad Ba, wana qala Abdallah, wana qala al amir, ko qala Allahu wa qala rasulullahi. ko ɗum ɗo yewtaɗo. Allah wi, nelaɗo wi.
joni noon a yiyay woɓɓe si hutbama ɗo sa ɓenna bon o hutba hande min ɗum ko yewta ɗo kon ɓe famina ko kamɓe pointa. Naam, si tawi a feewa fimo feewa wolaka haray ko an jokki, haray ɗum na imamuji hutbuɗo woni responsable, ko an tigi, ko an duwa artude ka ligne. Donc ɗin piiji il faut que famiren ɗi noon. Haray ɗimmum ɗum honɗum e ko jeeya e ko lancata yimɓe ɓen kon alibtida, waɗugol bida. Enen fi bida yewtete tun, wallahi mo kala sikka awa ko si goɗɗo ɓeyditi goɗɗum terlen ka julde ma ka korka ma ka ɗuma. Bida no wawi natugol ka aqida, ka fondement, façon no gomɗinirɗa Allah non hiɗa wawi natugol ton bida wano sifa ko shi'a ɓe watta kon. Joni mi jonnon misal mum, ƴewgol ƴetta kaafa soppito wi'a no yettanade Imamul Husain, ɗum ko bida no, ko innovation. Nelaɗo sallah sallam yamirali ɗum, ɓeynnali goɗɗo e barmintino no jeeya e objectif ji kaɗo diina, renugol wonki kin. Si goɗɗo soppitike ɗo e inde diina o maayi, ma o barmi o heɓi ko tawata sellata, ɗum ko kanko addan ɗum hoore makko, sabu bida makko on faymuɗo. Donc awana jeeya ɓay ko hutba e wata détail de piiji ɗin ɗo fuu, kono jeeya e bidaaji suti ɗen, wi'ugol wondema woɓɓe ɓen awa joni ko kamɓe windata hutba o ko hutbete gangolna ɗo ko. Subhanallah. Bi fewndu nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam, nelaɗo ko tabiti kon hutbaji maɓɓe ni ko kamɓe hutbata ko fewndi kon. Waajo jama on ko fewndi wo, yo jama on watta yila yo waɗu ɗum yo accu ɗum. Ha ka fewndi ɗen ɗo ko fewndi wo en yi si woni jombente hewti hutbe fi jombente e moƴƴereji muɗum. Si woni crise waɗi hakkunde julɓe ɓen probléme, hutbe fi on crise ɗo yo accu. Si tawi noon joni woni mo wooli ɗum ɗon ko wigol a ko woɓɓe o ɓarindi ma ko woɓɓe o sappi, handi ɗum ɗon fof wowloɓe ɗum ɓen ko ɓen fof won salade feppe. Ma wigol kamɓe ɓe winday joni hutba, ɓe adda ko on hutba ɗon joni hutbete ɗo. Ɓe mi sikki tun haray naati e bidda mo sifa mum taw meeɗa wadde. Kala mo holɗe wiɗo yo arɗo julna, ko on andi ko honɗum o hutbata, ta koko fewndi koko nafata en. Ñande noon goɗɗo hutbi ko tawɗen o lorra en wo, ma ko lundi qala Allahu e qala rasul wo, e yetto on tigi stop accirni, har ko e fottangol men en fof kadi. Goɗɗo wata ndarde tun fi oɗo imamujo o weltala, o wowli goɗɗum e hille ko wowli kon ko gonga, darɗaɗa wi'a bon joni mame windana o hutba o, ɗum ko faljere no. Ko mari on compétence ɗon ko aaden goto pet. Lanɗo lendin ɗo on no wawi wiide à partir de l'instant masuɓe ko hombo hutbata e ko honɗum hutbete fi honɗum, puisque lanɗo leyndin siko julɗo ko o woni al imamul azam, ko o woni almami mawɗo. Ka meɗen Alaji Alpha Konde si himo ɗon ka julirde mawnde, si imamu ratibo on no ɗon, ko so tawi Alaji Alpha hino yarli si oya julna, sina ɗum ko kanko woni imam mawɗon, ko ɗum l'islam waɗi. Ɗum non o feewi o feewa, ko no woni règle l'islam o. En ara yi'ugol joni. Donc haray no jeeya e piiji kadi wonɗi wonde sabu e julɓe ɓen mana surtout no wirɗen ɗo ni, haray jokkugol mbeleɗe wonki. Yimɓe ɓen wallahi on fof calcule moƴƴa ko moni yewde ɗo kon. Ala e tefude, est ce que ngo miijo an ɗo hingo yaadi e Qur'an ka hingo yaadi e sunna? Non, ko hingo yaadi e mbeleɗe wonki ankin, komi faala e waɗe kon ko ɗum waɗete. Mi tefano yaade Qur'an, mi tefano yaade sunna. Wallahi jama on ɓurɓe hewde ɓen kono jooɗon. Par ce que kala miijo ngo naɓuɗa ha tawɗa ngoɗo yaada e Qur'an, ngoɗo yaada e hadis, sa a wurti ngo tun kango naɓata ɗon kaka moƴƴi. Kono mo kala no jokki mbeleɗe wonki mum ki hino rewde hoore mum, kono rewgol hoore mum, par ce que kala hunde yamirndema faami moƴƴa nde yewtere, kala hunde yamirndema ya waɗu goɗɗum tawa Allah yiɗa ɗum ɗon ɗoftiɗa waɗɗa ɗum haray a rewi ɗin tuki fillito. Si hunde yamirima ya waɗu goɗɗum, foti ko wonki maki, foti ko ɓeyguma, foti ko ɓiɗɗoma, foti ko lanɗoma, tawa koko hanaka waɗede, tawa Allah no yamiri ya waɗu contre ɗum ɗon, an waɗɗa ɗoftiɗa ko taga kon accuɗa tagu ɗon, haray on sanga an o neɗɗo waɗɗo ɗum ɗon ya andu a rewi ko ɗoftiɗa kon.
en jonna misal mum joni haray jomirawo subhanahu wa taala o wi wondema haray fiika ɗoftagol mbeleɗe o wi waman adal nanen fota yewterne waman adallu ala hay goto foti majjude ko aduna ɗo mimman ittabaa hawahu e on jokkuɗo mbeleɗe makko ɗen bi gayri hudan hara alda e peewal tefa dalil tefa wigol qur'an subhanallah e nani sa wonde hiɓe wiya ɗo joni min waɗa e mojobere ɗo hara usasi ɓen tawaka subhanallah mojobere ayngol jami hara usas tawaka mi sikki hara Allah walli en on sa haray Allah walli en ideji ɗi wallahi ɗi bus sa a heɗi keɗi tun a taway ko directement ko seytane woni wadde programme on liɓa e hoore yimɓe ɓen ɓe ƴetta par ce que si tawi tun na mbeleɗe maɗe wonɗa ɗoftade ko Allah e nulaɗo a ndaray hi o ide an ɗo nam ko honno qur'ana woli fi makko o ide an ɗo ko honde nelaɗo maki fi makko sa a tawi no yaadi e mum kontina sa a tawi tun ide ma on o yaadayi ko Allah faala o yaadayi ko nelaɗo faala haray ko ya aritu wiya wonki accu wonki accu haɗitoɗa an tigi ɗo goɗɗo arde wiyama accu donc ɗum Allah wi ala goto wo son humpa andude hombo ɓuri majjude ko aduna ɗo ko jokkuɗo mbeleɗe wonki haray mo sikki himo e gonga hara o perdino lawol ngo so lannode suratu kaf Allah wi hal unabbiukum bil akhsarina amala yomi yeto on ko hombo ɓuri perdude golle alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna suna ɓen majjuɓe laawol ngol ko aduna ɗo ɓe sikki ɓe laawol moƴƴo par ce que woɓɓe wallahi lit maɓɓe on fap no andirten ko mbeleɗe jokka lit maɓɓe on ko haa fiyoɓe laamu lit maɓɓe on ko haa fiyoɓe heɓu teddungal lit maɓɓe on ko haa fiyoɓe fewju honto fiya Allah on haray woni si tawi an lit ma on fof ko fiya laamu ma fiya fewju ma fiya heɓu teddungal yeytulan hara honto fiya Allah won en landodiri ɗum hara ɓay ko fiya Allah wiɗe e yewtu donc jomirawo wi o man adal ala goɗɗo foti majjude mimman ittaba hawa e on jokkuɗo mbeleɗe makko bi gayri hudan hara ko alda e peewal min Allah immorde ka Allah ko ideji makko ɗin o jokki wona peewal iwrgal ka Allah de o wi inna allaha no Allah la yahdi o fewnata alqawma zalimin yimɓe toñoɓe ɓe Allah holliri kala jokkuɗo mbeleɗe wonki mum eɓɓi waɗa e hoore julɓe ɓen ko hana oɗo ko toñowo no jeeya mum jomirawo subhanahu wa ta'ala on aya ɗon ko satul gasasi aya 50 fala ɗo e ndaroy aya ɗin mo jomirawo wi ɗon o haɗu o wi wala tattabi'il hawa ko ayyo neɗɗo ko ayyo julɗo ko ayyo pullo fuuta ko ayyo yeesojo ko ayyo ɓawojo wala tattabi'il hawa wata jokku mbeleɗe fayudillaka sago ɗum majjine an sabilillahi gaylawol Allah innal ladhina no ɓen yudilluna ɓe no majja an sabilillah gaylawol Allah haray ɓe woni conscient hiɓe andi pasa ɓe sela ɗum ɗon lahum no wodani ɓe adabun shadid lette sattuɗe bima nasu sabu konko ɓe yejjiti yawmal hisab ñande hasbore fewde ɓe atta piiji maɓɓe ɗin ko doole maɓɓe ɗen tun ɓe reeni ɓe yi'ali yoɓe watta yila est ce que koko ɓe woni wadde ko sawaba upa nelaɗo sallah sallam nanen ɗo ko nelaɗo hiɗen andi ala tedduɗo ala mawnuɗo ɓuri nulaɗo sallah sallam nanen ɗo ko nelaɗo tigi du'ani hoore mum si nelaɗo tigi tawi no hulita ɓe yano e mbeleɗe hiɓe hunita ɓe yano e bidda ammo a wana hay a janga buyi an a hula ɗum nanen ɗo ko nulaɗon sallah sallam du'i ɓe maki allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq allam torikema dandam bone jikku bonɗo wal a'mal dandam bone golle bonɗe wal ahwa Allah dandam bone mbeleɗe wonki hara ko mbeleɗe wonki bonki ɗum ɗo ko nela sallah sallam du'i ɗum yo Allah danduɓe ɗum enen luttuɓen en hana du'agol ɗum en hana wattango ilayi ɗum yilti nela sallah sallam ɓe ma kadi inna mimma akhsha alaykum nanen fota ba'di ɓe mooɓi sahaba en ɓe maki ene hiɗon andi ko honɗum mi hulani on simi feƴƴi sahaba ɓe wi la ɓe maki komi hulani on butunakum ko ɗi deedi mum ñamugol tun tefano laaɓi ma laaɓa ɗum kadi ko yewtere goo wa furujakum e farjuji mon ɗin hakkunde koyɗe mon ɗen wa mudillatil ahwa e mbeleɗe majjinayɗe
tewtagol kañum ko welata wonki mum kin ɓay possibilité no woodi doole no woodi piiji fof no woodi jokka hande kadi innaka ko welta wonki kin to donc haray jokkugol mbeleɗe ko lasli kala bone cheikh al islam ibn taymiyata ɓe maaki jokkugol mbeleɗe haray ka diinaji hino mawni bone ɓuri jokkugol mbeleɗe ka shahawuji par ce que ka diina sa waɗi to mbeleɗe wona ka jami'u ɗo si yeesoɓen ɗo ma faalaɓe wonde yeeso ma fewjaɓe mais en tout cas kala fewjodeteɓe communauté ɓen si ɓe jokki mbeleɗe par ce que ko hoore diina allah ni ɗum lorra communauté on fop wallahi ko nafata ɗo wo ko kulol allah ko nafata ɗo wo ko si qur'ana gollirama ko nafata ɗo wo ko sunna gollirama hakada toɓɓere naɓere nden e ko addata kon sabu yo yimɓe ɓen seedu attaassubu wattahadhub ko jogitagol mana parti inna menen komin jokki ɗon ko ɗon tun woni gonga ɗum lanca e jama wattahadhub e moɓodirgol waɗa jamaji créa groupe ji à chaque fois groupe wodu ɗiɗin en haali e hutuba feƴƴuɗon noddeɓe yewtidon e maɓɓe konon halfiniɓe siko hana ɓe ittede ɓe itte siko ɓe hanaka ittede ɓe acce kono hara naata ho waɗoygol groupe ko yewta contre oya groupe ko argol ndara woduɓe ɓe yewtida e maɓɓe hay goto ɗo feƴƴali yewtidede imamu malik imamu daril hijra ko ɓen won tedduɓe ɓen e ɗeɗo mofte imam malik ɓe maaki neɗɗo fo neɗɗo ko woli no ƴette ko woli no acce sina nela sallah sallam donc ka woni ɓen ɗon fof hiɓe rekoni koɓe woli kon ƴettete accete ko hombo enen luttuɓe ɓen ɗo goɗɗo lamoral ɗo fi taw itte goɗɗo hikkorali yeeso fiwata o ronku dirtude on ala koɓe wontu yo woni e hoore teddungal wona e hoore nunɗal wona e hoore peewal harana e hoore mbeleɗe wonki haray jowi on ko honɗum woni sabu ko lancata yimɓe ɓen kadi hubbo duniya yiɗugol aduna e yiɗugo wa hubbo ri'asa e yiɗugol laamu on faami e haray no jeeya e mum ko nela sallah sallam ɓe makayno allahumma la tajali dunia akbara hammina allah m torikema wata waɗu hara a gandal an ko aduna tun hatti no woodi woɓɓe wallahi sikkuɓe si ɓe teddinama ko aduna ɗo wiyama seene wonireɗo ma ɓe fewji ma ɓe jokke ɗo micro ɓe wolɓe sikkude hara kamɓe aduna on ko gasta gasi ya ahi teddungal aduna ɗo si tawi ko ɗon tun hattuɗa wallahi a heɓoyali lahara ando a perdu ko ɗum qur'ana wi ko hombo woni gañiɗo nanen ɗo ko aya qur'ana wi kon faman zuhziha ani nar kala dandaɗo yiite wa udkhila aljanna nanen fota o naada aljanna fagad faz on ɗon mali on ɗon teddi on ɗon heɓi wa mal hayatu dunia illa mata'ul ghurur teddungal aduna ko hodo hun jamfa feƴƴay ko balɗe ko sikkataɗo hiɗa teddina ma hiɗa hikki yeeso ma ɓuri ma ala ko balɗe ni at rulete e 7 métre bagi naɓeɗa wattideɗa e golle maɗen on sa anday say hari ko a tedduɗo e siwana aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi wa azil mursalin sayyidina wa nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ila yawmiddin haray joni noon si woni ha jama on seedi ko honɗum woni battane mum ko honɗum woni impact mum en haalinde e ñande wiɗen allah subhanahu wa taala o wi wala tanaza'u wata on poɗodir fatafsalu sako perdon wiɗen ko woni alfachal ko perdi ɓurɗi mawnude e perdi ɗin par ce que ɗum ɗon hina perdi feeñuɗi ko perdi interne ko yawgol ha haqiqa mum on ko yawgol ha tawa enen ɓe jooɗiɓe ɗo o communauté ɗo o wawata lan naftorde e pourtalle hara miɗo gayna piiji buy en wawata naftorde alaji en ɗa pourtalle hara ɓe gayna en piiji buy ta ko en ɗaɓɓo e woɓɓe goo ko waɗana en piiji ko alaji e waɗanayno en kon e pourtalle heeɓi hakkunde men ka hewtuɗen ɗo wo hara en heeɓi ko wiyete kon alfachal ko ɗum qur'ana wi wala tanaza'u wata on poɗodir fatafchalu sako perdon donc haray tawa naɓa ha en wuridi ɗo fayɓe men no ɗo mi susata ƴamoyde kama a susta ƴamude kam hiɗe wuridi ɗo mi sustama jonnugol paykuya jannana hen hara woni hakkunde men e hille ko enen hoɗidi galleji men no darodi ko enen ɗo yidata bimbi o kikiɗa o sen geri ha ɗum ɗo wuri hakkunde men hara en heeɓi e woni sago cheytan hara en heeɓi ko wiyete kon alfachalu ko ɗum wiyete fatafchalu ɗum ɗon koko renete e muɗum summa no jeeya
e battane boneji seedugol ngol addaaf e wona e lowɓe. On faami e yigoy hiɗen andi hiɗen marɗo waccon hakke exemple on musidɓe meɗen ɓe iwduɗe leydi wotiri ɓen ɓe ɗuuɗa, kono ko ɓuri hewde kon ka fotta kamɓe laamoto en par ce que enen no gurgurunne tun. Hiɗon andi duuɓi hewɗi wonama ɗo, hiɗon andi ko hombo laamino en hina enen on siganti nga ngu hetti e hoore kara han. Hiɗon andi ɓe addiɗo fi laamu diaspora on, hiɗon andi ko honno ɗum feƴƴiri ka ambassade. Enen ko sortidiro koyɗe tun, ko Allah wi kon fa tafsal, acce muññodiron fiyo wonde en jaɓata. Laamotoɗon si iwrali kam faalaɗon ko gere tun sorte. Mi ala tefude est ce que Allah no faala ko miiji kon manela no faala ko mbeleɗe wonki an kimmoni jokkude ɗum wallahi koko renete e muɗum. Harayno jeeya mum kadi attabagud, si woni en serti konnagu ara hakkunde men, no jeeya e boneji ko arata ton kon kadi ño'indiro, no jeeya e boneji ko arata ton kon kadi Allah itta e barke e huwondira men ɗen, no jeeya e ko arata ton kon kadi haray halakuye no wawi arde. Nami woodi ko nela sallah sallam ɓe maaki inna man kana qablakum ikhtalafu fa halaku, rene e lutodiral sabu feƴƴunoɓe ɓen ɓe lutodirno Allah halkiɓe. Haray Allah danden halakuye. Joni noon haray wonɓe ɓen e wonde sabu yo jama o lanco ko honɗum wonta battane maɓɓe. Ɗum kad nami wooli wallahi ko Allah e nulaɗo mum on nane ɗo. Qala Allahu taala, jomirawo o daali, wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adhabun azim. Suratu Al Imran aya 105. Allah wi he julɓe wata on jaɓu wawgol wa ɓen tawnoɓe hiɓe fotti, ɓe senditi, ɓe lutodiri ɓawole gonga ariɓe, dalil ariɓe, ɓe yetama ɓe fettu, ɓe sali fottude. Allah wi ulaika ɓe lahum no waɗani ɓe azabun lette azimun mawnude. Ibnu Abbasin ɓe maaki wondema rawninoyte geece fottuɓe yamodiri yo fottuɓen, ñande darngal ɓawlinoyte geece yimɓe sertuɓe ɓen. Kala yimɓe sertuɓe ma geruɓe ha mojoɓe ɗen serti, Allah subhanahu wa taala ɓawlinoya yeeso mango ñande darngal aymoto tun yiɗoma o anda way ko ɓe wonno gerde yo mojoɓe ɗen lanco. Ɗimmun ɗum nela sallah sallam ɓe maaki hadis hulɓiniɗo, ɓe maaki man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir fa innahu man faraqa aljamaa sibran fa mata illa mata mitatan jahiliya. O mo kadi a wolamo tun jahiliya, woɓɓe ƴetta rondo wiya kañum wiya awa ko nelaɗo on makude ɗum sallah sallam. Nelaɗo maaki man ra'a min amirihi, nanen fota kala yiwɗo e lanɗo mum on, amir makko on, yeesojo makko on, imam makko on, shay'an hunde yakrahuhu tawi himo añinde, falyasbir yo muñño koko feƴƴata, yo muñño koko feƴƴata. Fa innahu man faragal jamaa, kala do gerɗo ha sorti e jama on, kereyi mojobere goo ma lanci jama woduɓe ɓen sibran imbere coɓal, mata mita tan jahiliya, yo ando mayi mayde majjiyan, nayi l'islam o mayi few. Hadisaji ɗin hiɗi ɗuɗi moƴƴa wallahi, si ɗi jangama ɗo ɗi fow en foppuɗo en waɗa e lappol yahen ka amir on wiyan min watti hoore amen e sokema, tellement ko hadisaji ɗin hulɓini. Sen hikkini goɗɗo yeeso ɗo en ittudemo fewjoden e makko, laaɓotiren e makko, sen tawi o gaynanta en ma ɗum hina ko hani kon woni wadde, moɓodiren kadi ittenmo, laysa fi muskila. Ko yawodirgol ngol tun e waɗugol hen e waɗugol coki coki, ko ɗum ɗo woni l'islam falanaka en. Donc haray ko waɗɗi e men ko ɗoftagol Allah e nelaɗo sallah sallam, haray ka sakkitorum ɗo, haray mi andintina no jeeya e piiji waɗa ɗi sabu yo yimɓe ɓen fottu al istiqamatu ala din, ñiɓugol e hoore dina kan, hara na l'islam fenande jogiɗa. Par ce que ko l'islam gonga jogiɗa, rôle ma on fof a ɗaɓɓitay ko qur'ana wi kon. Siko l'islam gonga jogiɗa, rôle ma on fof a ndaray ko sunna wi kon. Siko l'islam gonga on jogiɗa, rôle ma on fof a ndaray ko karamokoɓe moƴƴuɓe ɓe wi kon. Ɗimmun ɗum honɗum anditugol hadisaji e ayeje wowlɗe ɗen fiyo fotte golliraɗen. Tammun ɗum e honɗum ko wallata fiyo yimɓeɓe mooɓo moƴƴingol jikku ma on. Nayaɓum ɗum honɗum hiwrodirgol e yimɓeɓen, ifsa'u salam. Honɗum kadi hikki ɗon newanagol gasteɓe newanede ɓen. Hikki ɗon honɗum anditugol baraji ko woni kon e nder no siforɗen ɗo ni mottodiral ngal.
donc haray hadisaji ɗiɗɗi wonɗe sakkitorde ɗin jon noon andintingol wonɓe darade ɓen kadi fiyo jama on fottu fiyo jama on mooɓo ɓen ɗon kadi ko honɗum e baraji ɓe mari nanen ɗo an abi dardai radiallahu anhu qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ala ukhbirukum bi afdalin min darajati lsalati walsiyami wasadaqa qalu bala qala islahu zati lbayn fa inna fasada zatu lbayn hiya alhaliqa wa qala rasulullah sallah sallam fattaqu llaha wa aslihu zata baynikum qala allahu taala an aqimu ddina wala tafarraqu fih haray jomirawo subhanahu wa taala taw o wi an aqimu din ñinne ka dina wala tafarraqu fih wata on seedu e nder dina kam few gere wonon nokku ngotu ko wuli wo wone ɗon nela sallah sallam ɓe maki fattaqullah hule allah wa aslihu moƴƴine zata baynikum hakkunde moɗon ɗum ko yamirore si en ɗofti nelaɗo wi en huulo allah ye moƴƴin hakkunde men ko fi on hatta moƴƴinen hakkunde men hadis on nelaɗo sallah sallam ɓe maki nanen fota yewtenne ene on accata mi yeeto on golle ɗe watton hiɗe ɓuri daraja julde hiɗe ɓuri daraja juulugol e hiɗen andile julde nden ko nde woni premier ko neɗɗo on addete landitoyede fimu yawma alqiyama awwalu ma yuhasabu bihi l abdu yawma alqiyamati assala julde nden ko nden neɗɗo addete landitoyede fimu joni noon nelaɗo maki mi tindina on ɗo golle ɗe yawitoto ɗon kono hiɗe mari baraji ɓuri julde nden hiɗe mari baraji ɓuri korka kan hiɗe mari baraji ɓuri ittugol sadaka qaalu sahaba wi bala nelaɗo tindinmen meɗen humpa andugol ɗum no konko tata no mari baraji ɓuri ɗiɗo fof nelaɗo yeetimen nelaɗo sallah sallam makani ɓe honɗum ɓe maki islahu dhatil bayn moƴƴintingol hakkunde moɗon moƴƴintingol hakkunde haɓuɓe ɓe ɗum no mari baraji ɓuri julde nde no mari baraji ɓuri korka kan no mari baraji ɓuri sadaka on haray hadis on ko hadis selluɗo on tuma nelaɗo sallah sallam ɓe maki sabu non fa inna fasada zatil bayn bonugol hakkunde mon yo lanco ɓe maki fahiyal haliqa subhanallah ɓe maki fahiyal haliqa ko ɗum woni ko fembata kon watta ndalare sahaba ɓe ini ndalare ɓe wi naam ndalare ɓe wi na noon ndalare sukundumi faandi ko l'islamu e liman on allah fembata ha laaɓa pos hara jommum luttira jokkuɗon lancugol hakkunde yimɓe ɓen limanu makko on ka fuɗuno ɗon allah tira e wawas ko ndalare lutti nandirɗon ɗo noon goɗɗo si aɗo no mari cukuli ha janngo yemme ɗo tawa fembiki ha laaɓi pos se yimo tun en faytaymo awa andu yo an wonɗo lancude hakkunde yimɓe ko an yo wonɗo wadde mojobe fiyo hakkunde julɓe ɓen lance awa ko geɓal ma ngal ni andu l'islam ma on nela sa sallam maki fahiyal haaliga ko l'islam wonɗo e ɓorordewa telende iwa ha laaɓa pos haray ɗum ko teddungal e meɗen haray wallahi o khutba en fandaki e mum poyentugol goto duwa ko fewti ko fiyen jaɓu feppe ko fewti ko fiyo yeesoɓe memmen ka laamu ka dawla e yeesoɓe memmen ka l'islam yo ɓe yitidu ndara ko honno communauté on gasta feppirde no feƴƴiri noon e piiji men buy cokki o yo accu wonɓe wadde groupe fiye lanco yo ɓe accu yo ɓe hulu allah en haali ɗum ka hawre gangulal ɗo wonɓe e wiide windanayi men ɗo hutubaji yo ɓe accu si ɓe tawi imam muɓen ɗo hawrnali ɓe itteɓe ɗum hina probléme no woɗɗo janguɓe donga wallahi min aray kadi min juula ɓawa mon ɗo kono ñoydirongo yo accu jalnori on yo accu fi goɗɗo no mette so wooli gonga jaɓu haray ko ɗum wonne yamodirde e hoore ko rewi allah jokki en ɗam allahumma wahhid sufufana allahumma wahhid kalamatana ala alhaq اللهم إنا نسألك ألا تفرق جمعنا هنا إلا بذنب مغفور وعمل وسعي متقبل مبرور اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين